Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Almen eru dawat qabul kurawwa emehan nusferin wadagen devvi kamattaka tibefonna warabada shukuru eru elan. Ade miyadu almen mi baawwa news conference ki miyaharu sadisteka saaliswana aharuge hajjat diumattaka hajjuwerin furumuge intizamu vihaves luifasehako hajjuwerinna fasehatake waanehen intizam kurumattaka sida raiso jumhuriya Ibrahim Muhammad Salehuge edi wadagatumge matin rajyege naib rais ge bellumuge dashon rais ofiha Islamic ministrya dawlatuge kama gulunhuri muassasataka adi ehnihen idarata guligen raitunna mi khidmay for koddew mattaka alunmen mihar wamunda tayyarita lobeti raitunna hissa korumattaka alunmen baawwa news conference egotun mi news conference ga tibefulna malumat devvumattaka wadagen mi tibbevi Maldives police services MNDF adi MPL MTCC adi MACL ge faratun mi idaratahuge itura alon menna mikam luifase ko gendiu mattaka dawlatuge waraggina faraattakun hama warabboda ehiterikam for koddevvamu gendawani egotun IGM hospital MWSC adives ehenihem faraattoge dilete ehiterikam mikamge libekan alon faha kolla adhama ehemme minukutaga mikankan furihamako kuriya gendiu mattaka sarkaroge faratun hasako raiso jumhuriya ga ofihun isnangawa e ofihuge minister Ahmad Samir mi masekka vileres korevumuga e korawa masekke fahako emanik fanaves warabboda shukuru dannawa almen sarkarum mifaharu nimmafa mioti hajjuwerin hajja diumattaka forumuge intizam ta hamajassumuge gotun mifaharu holumalein vilimalein adi malein ebe fulon airport holule airport gendiumattaka emmeha intizam ta sarkarum forihama koddevuma egotun holumalein bahuga ebe fulon sida airport gengos devwane ege itura vilimalein feriga male genessa bahuga hajjuwerinna adi hajjuweringa ailataka ebefonna ekko dam beenumwa emmiha farattaka hile gendiyumuge intizamta hamajehi fawani adi hama ehemme malein holuliya dam beenumwa emmiha farattaka malein bahuga e farattaka holuliya diumuge intizam wes miharwani fahiwefa එහෙම අලුන්මෙන්ගේ මේ ඉන්තිසාම්ත හමජෙහිපවා ගොතා අදි රයිතුන් ෆරාතුන් අලුන්මෙන් එදේ බයි කන්තත්ත හුරුමා එක්ක මේ මාලුමාත්ගේ තෆ්සීල් තිබේෆලොන්න අලුන්මෙන්ගේ එක එක මුස්සසාතක ඉදාරාතකුන් අර්වාන මේ ප්‍රෙස් කොන්ෆරන්ස් රේයිපවා ගොතුන් එකි බේෆලොන් ඒ බේෆලොන් දෙවම් බේනුෆලවා මාලුමාත් තිබේෆලොන්න හිස්සාක නිමුමු නොස්වරින් බේනුෆලවා සවාත කල්මෙන් ෆුරසත් හොලවාලාන egotun miha hisabun emme foratama alun fursat mi arwani Maldives police service ki faratun ebe fulun wamunda tayyaritaka behe gotun malumat dinum shukriya de almen Maldives police service almenna mi hawalu efa mioti sarhadduge security ya adi asagotega greater male area bus terminal ge hajjaje furam wadannawa iruga etanuge intizam tan hamajassa adinu egotun alunmen e sarhadduge mi traffic adi egitora security bedehettu mutta almens mewani mi tayyar wef egotun alunmen miharu mi fura gaditaka nuwata mi hajjajen sarhadda wadannawa e sarhadduge mi maafetta kurfanu maga adi izzadin maga deterega hasakon traffic me belehetumuge gangan kuriyak gendan adi hamayakon mi hajjajinna yakon furan nuwata aila befulum wadanware befuluna parking intizam tan hamajassa den mois alumenge mi hamajassa difwani egotun parking mi hamajifu menani stadium ge wedidana adi malu ehema mikankama adi egiturun malen mi hulude bus daturkuram dairuga alumenge belunge dashun e bus tak hulude dagotam meti hamajeef hamayakon huludegaves hajjajin mi daturkurawa bus mi gos mi huttani VIP sarahadda e almen
belemu dashongos VIP sarhadda madukof etanun hajjajin faabagen eteriya wanna gotamine ameyakun aila befulna hasa korefa bas mi dani mi hullega hedifa minna mi parking zona hameyan e hisabun bas madukuruma fo hisabun faaba hingowafa mi terminal la hame dagota mi bas taturtak mi intizam korefa me wani den hama mi galmen mi faha kollam mi bas taturtaka ekkon hama am traffic awes mi esarhadduga hama mi mihareke seggota taxi adi private vehicle takawes miharwes taturu kuramunda agotan etanuga intizam tan hama jefwane ennamas tannawalam benumani mi mihagena hajjaji nuwata mi adiye gitura mi am traffic wes etanuga uleiruga almenge mi commissarege mi congest kamen annane traffic an ehmema huriha raitum wes e wagut kologa ketterikama ekkon mi e almen hasagoteka traffic fulun adi fulun etanuga irshada ekkon masake kurebumaki kodebumaki almen warabodan yutimas kurakame e almenge medaki vihas fasehan me sarhadun hasagoteka hulle area ga mi daturu kura farataka nuwata hinga binga be ole farataka amang kama ekkon sarhadu beenum kurewen intizame gaam kodinu me gotoko matin almen hasagon traffic adi tourist police ke faratum mekan kan intizam kure fawane shukriya MNDF Assalamu alaikum. Mikamaki Islamic Ministry ge istangumunge dashun adi Rais Sofiyoge furihama guidance ayakon kurida kamaka befa adi divehi rajitunge war muhim matiyori alukamaka gulifa kamaka befa MNDF ke faratam mikamuga libenje emme ahi terikan libene kama dannawa hasako algon men mi ahi terikan libeni vilimale mi ferry terminal lai adi hulumale hulule bus mi hulumale ay maadege bus terminal lung passenger mane furuma kantattaw adi emburi hajjajin rajya wada ganna wayru terminal tereng luggage clearance ga warmen waraboda hitarika melliben den mikamuga war gina farategge wayrumun himene kamekkamuga wati mikamuga dimaadana horiha gatitaga ketteri muma naseetteriwa shukriya Assalamualaikum. Adi alum MPL ge faratun ane mikamuga misamilwani wara mativeri ma'am agusadeka. Egotun alum ijtimai kamegge gotuga dekigen hajjuwerin ane malin airport ge endiyo mattaka alun mi masehe korom mi gendane. Den hajjajin ekanyano hama e faratuga aila tabes alun men hama mi hile sahabang hama mi airport ge engosteven. Den alun men mi fursat ga warboda faha koran Islamic Ministry mekamuga minengevi isnengevo den halun gabul korani mi horiha farattaka guligin war rakkatere maholegga hajjajin daturu korwene intizam hamjegen danekam MTCC शुक्रिया मी MTCC फरात मोहम्मद नाजिम कुरी हरत के से फदन MTCC हम मी हरगस हज वरिंग दरुता रावा हिंगमुगा हम मर बुडो बैरो में कुरी गेंदा मेको तो मिफार अलमेना तंकोले कुरिया हिदा फमियती हुलुमालिया विलिमालिया के दतरु फतरु पदत हम जस हज वरिंग एगो तो विलिमालिया मालिया दतरु कोरा हज वरिन बाकी फेरी अलपिन हम जस साफ एक इतरा हुलुमालिया एयरपोर्ट दतरु कोरा हज वरिन मेना की बत ए हुलुमालिया की न फेरी टाम इतनु इन्ना दतरु ता हम जे बस ता हम जे इन्ना एको तो मिफार के दतरु ता हम जे फमियती दे अलमे बरबडंग एदि मी यहाँ हज वरिंग තිබි දිමාල් ලිංගත මාල්ලිකත නෝනේ හොළු මාල්ලිකත නෝනේ විලිංගිලිකත කොම්මස් ඒ උරි දිමාලේ
hajju group da igen diu er ngal mena war bada fase gen da be ta turu patu ta ham jassar dinu den ituru kama kalunu fa koleni ya poduga etu ho kantetta puderaka hama congestion andane hemima traffic poliha be fulun gere shada ek gota kantetta kuriya be fulun direction ek gota kuriya be fulun samad kodde shukriya शुक्रिया ताने एमएस फरात वाली अने हज ऑपरेशन के आलोर में एमएस अबदस वरा हास कमें गोतो दिकी कुई गेंदा कमें में मिहार आलोर में बानी आलोर में गे स्टेक होल्डर्स एक को बस मीटिंग बा फदिंग आलोर में मिकम वरा बड़े बारो में लिबे एयरपोर्ट पुलिस एमएनडीएफ एविएशन सिक्योरिटी कमांड इमिग्रेशन कस्टम के फरातो एंग अने आलोर में अने हज्जाजिन वीहा स्कारिय बाहुए गेंदे वेन गोते एयरपोर्ट पुलिस गुड़िगे मिदनी अने हम जस्सम यानी वीआईपी कार्य पोर्ट एम भी वॉकिंग डिस्टेंसेस वाला कार्य वाने दें हज्जाजिन वीहा इस फसे को दिनों को तो अलाउड में दो इतना ने रिफ्रेशमेंट्स काउंटर बस अने हुलवा को तो बने हम जी पदे स्टाफ रेट गैस अने सॉफ्ट ड्रिंक्स पेस्ट्री का चीत विभिन्न तो अभी एक तो अने दें अने सिक्योरिटी रीजन अने तेरे हज्जाजिन फेम पुलिस नुवे देती वे में से फरातों अने कोम्मे अने हज्जाजिये का बोर्डिंग गेट एरिया तेरे फेमस निबेने को ताने अने हम जैसा दी देंग आलोन माने चेकिंग वेस अने हज्जाजी फुरुंग दोस्त कोरे में हरने ग्रुप तक अने एयरलाइन तक वाह दक्का गए दोस्त कोरी चेकिंग करते थे खुद देखो तो वानी हम जे देंग आलोन में एमएस फरातों देंग अने हज ऑपरेशन कुरिय दायरस दाने इंतोने नॉर्मल ऑपरेशन से हम भी मानोने में दक्कनी तीन स्टेक फनर और कमी हज्जाजी खुरार गागने के एयरपोर्ट पर बड़ा कॉन्जेक्ट फेन गाने का तीन हस भी मानोने में मिलफा करने में मध्य साराने को हम भी नॉर्मल ऑपरेशन बस अने दिन कॉमिस वाले दाती तक कुरी मतिवाने हम भी मानोने में ना ने अने पैसेंजर में पूरा में से उनका कस्टमर में कम गाड़ों वाले यगी के बफुरी हमें बार भी आने कम शुक्रिया वरबड़ शुक्रिया ಕೂಡ ಮಾಲೂಮಾತ್ ಕೊಳೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲಾಫ್ ತಿಬೆ ಫ್ರಂಗ ಸವಾಲ್ ತಕ ಮೆ ಅಲ್ಮ ಫುರ್ಸತ್ ಕೊಳವಾಲಾನ್ ಎಗತುಂ ಮಿಫಾರು ಅಲನ್ಮೆಂ ಸರ್ಕಾರುಗ ಫರಾತುಂ ನಿಮ್ಮಾಫೆನ್ನಿ ಎನ್ ನಿಮ್ಮುಮಕಿ ಮಾಲೆ ವಿಲಿಮಾಲೆ ಅದಿ ಹುಳುಮಾಲೆನ್ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹಾಜಿನ್ನ ಎಫರಾಯತ್ತಕುಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಎಕುವೆರಿ ರಹಮತ್ತೆರಿನ್ನ ಆಯಿಲಾತಕುಂ ಹಮ ಎಕ್ಕೊ ಹಿಲೆ ಸಾಬಹ ಫೆರಿ ಅದಿ ಬಸ್ ಬೇಣುಂ ಕೊಗ್ಗೆಂ एयरपोर्ट गेंगस तीनो एगतुं देम्मे मि बेफ्लों इशारा करे फदां होलुमालें कम वानम होलुमाले फेरी टर्मिनल एम्मेहा हाजिन्ना एफरातोगे आइला तकुं दामवे अल्में गाड़ी कम बदाफ मियोती कोम्मे फ्लाइट एवेस फुरुमुगे हतरो गाड़ी इरु कुरिं एम्मेहा फरायत तकुं एतनत्तियुं एहमी कम हुरिहा बेफ्लों वेस समाल वेलबम वान अदि हम एहमे विलिमाले फुराकम वाणम विलिमाले फेरी टर्मिनल दाम मि जेहनी फुरुमुगे फ्लाइट फुरुमुगे हतरु गडीरा 15 मिनिट कुरिं विलिमाले एबेफुलुं हतरु गडीरा 15 मिनिट कुरिं वडा गन्नवीम ए हुरिहा फरायත්තන් එක්ක ෆෙරීග මාලෙ ගෙනස්ස ए हिसाबु මාලෙයින් මාලේග फुरा पॉइंट अलोन्में ए फरायත්තක් ගෙන්ගොස් එතනුන් ए කුරවේ इंतजामुगे तेरेයින් मी एम्मेहा फरायत्ता एयरपोर्ट गेंदेमुगे इंतजाम ता हम जस्साफ मियति मालेइन फुरा वड एयरपोर्ट दाम बेणु फुलवा फरायत्तकुं वडा गन्नवा मिजहनी मालेगे बस टर्मिनल मालेगे बस टर्मिनल वडा गन्नवा मिजहे गडियकी फुरुमुगे हतरो गडियर कुरि अलुन्में रावाफ मियति मिकोलुं एम्मेहा हाजिन्ना ए फरायत्तोगे आइलाता एयरपोर्ट गेंदियुम फहु हाजीन टर्मिनल वेन्नेवमुं अनेक्का हम एकोळं ए वडाගෙන්නवे එම්මෙහා බේෆුලුන් බහුග මාලෙ අදි हम එහෙම්මෙ හොළුමාලිය ගෙන්න ගොත එහෙම එවෙස් हम හිලේ सरकारुන් ए इंतजाम मिफार हम जस्साफे वाहक दන්නවාලෙන් දැන් අල්මෙන් ඉරාත් ක්‍රයාම එයාපෝටුග हाजीन ए බේෆුන් टर्मिनल तेरिया වද වඩා ගතුමුන් අල්මෙන් එකොළුගේ अनाउंसमेंट MSCL මෙදුවරිකො ए බේෆුන් අරවාණන් ए हिसाबुන් बस्ता हम एबेफुलुं ए मडुकुरेवि हिसाबुग ए पाकिन एरिया सरहद्दुं एबेफुलुन अनेक्का हुलुमालिय अदि हम एहेम्मे मालिय अवमुगे इंतजाम ता हम जे फवान देन बाहुग
ಹಾಜಿಂಗ ಆಯಿಲಾತಕ ಎಕೊಯ್ ರಹಮತ್ ತೆರಿನ್ ದತುರು ಕುರುಮುಗ ವಕಿ ಇಂತಿಜಾಮ್ ತಕೆ ಮಿಹಾರ್ ಅಳುಮೆ ಹಮಜಸ್ಸಾಫ್ ಮಿಯತಿ ಎಗೊತುಂ ಮಾಲೆ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲುಂ ಅದಿಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಹುಳುಮಾಲೆ ಫೆರಿ ಟರ್ಮಿನಲುಂ ಬಸ್ ನಟ್ಟಾಲಾ ಇರು ಮಿಹಾರ್ ಹಮಜೈಫ ಮಿಯಂ ಇಂತಿಜಾಮಕಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಹಾಜಿನ್ನ ಎ ಹಾಜಿನ್ ಇಖ್ತಿಯಾರ್ ಕುರಾ ಆಯಿಲಾಗೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಎಬ್ ಬೇಫಳಕ ಎ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬೇನೆ ಹಾಜಿನ್ ದತುರು ಕುರಾ ಬಹುಗ ದತುರು ಕುರವ್ವ ವಾಣೆಕೆ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಿಹಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಕ ಹವಾಲ್ ಕುರೈಫ ವಾಣೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಜಿಯಕ ಫಾಸೆ ಎ ಫಾಸ್ ಬೇಣುಂ ಕುರವ್ವಾಗೆನ್ ಹಾಜಿಯಾ ಎಕ್ಕೊ ಆಯಿಲಾಗೆ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ ಎಬ್ ಬೇಫಳಕ ಬಹ ಅರ ವಡಾಗೆನ್ನೆವೆನ್ ದೆನ್ ಬಾಕಿ ತಿಬ್ಬೆವೆ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಬೇಫಳುನ್ನ ವಕಿ ಬಸ್ತಕೆಗ್ಗ ಹಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ದಿಯುಮುಗೆ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಇಂತಿಜಾಮ್ ತಕೆ ಹಮಜೆ ಹಿಫವಾಣಿ ಎಹೆ ಮಿ ಇಂತಿಜಾಮ್ ತಕ ವರಬ್ಬಡ ಅಹುಲುವರಿವೆ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಫರಾಯತ್ತಕುಂ ಅಳುನ್ಮೆನ್ನ ವರಬ್ಬಡ ಎಬ್ಬಾಡುನು ದೀಗ ಮಿಕ ನಗಳ ಕೊರಿಯಾ ಗೆಂದೆವೆನ್ ಕಮ ಅಳುನ್ಮೆ ವರಬ್ಬಡ ಯಗಿನ್ ಕೊರನಿ ಅದಿಹಮ ಎಹೆಮ್ಮೆ ಫಾಹ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವ ಅಣೆ ನುಕುತಾಯಕಿ ಮಿಕಂ ಕುರುಮುಗ ಕೊಮ್ಮೆಸ್ವರೆಗ್ಗೆ ದತಿತಕೆ ಹಮ ಆಮು ಫರ್ದುನ್ನ ಕುರಾನೆ ಕಂ ಎಯಿ ಮಾಜೀಗ ಅಬದ ಅಳುನ್ಮೆನ್ನ ಫೆನಿಫಹುರಿಕಂ ಎಹೆವಿಮ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಲೊಬ್ಬೆತ್ ರೈತುಂಗ ಫರಾತುಂ ಅಳುನ್ಮೆನ್ ಎದೆನಿ ಮಿಕಮುಗ ಕೆತ್ತರೆ ವಡಾಗೆನ್ ಹಾಜೀನ್ನ ಖಿದುಮತೆಗ್ಗೆ ಗೊತುಗ එකන් බල්ලවෑගෙන් එම්මිහා ෆරායත්තකුම් බස් මිකමුගේ එබ්බාර්ලුන් දීගෙන් හාස්සක ෆුලුහුන්නා කමා ගොළුන්හුරි ඉදාරාතකුන් එදුව එදෙව්වා ඉර්ෂාදක එක්ගොත අමලු කරවුම එගොතන් එකන් ගොස්සිකම වානම අරුන්මෙන්න වර ෆහිකො මේ ඛිදමෙ හාජීන්න එ ෆරායත්තක ආයිලාතක රහමතරින ෆෝරකොත්තෙවෙ අධ්‍ය සෙෆහර් සරකාරුන් හාස්සක රයිසු ජම්හූරියා මිකමන් ඉස්නංගවා අරුන්මෙන්ගේ නායබ් රයිස්ගේ බෙල්ලමුගේ දෂුන් රයිස් ඔෆීහා ඉස්ලාමික් මිනිස්ට්‍රියා කමා ගොළුන්හුරි ඉදාරාතක මොස්සසාත ගුලිගෙන් මේ කොරවේ මසක්කතුග එම්මිහා ෆරායත්තක වරබ්බඩ ශුක්‍රවර වෙලන් මිහිසාබුන් නූස්වරින්ග සෝවාතක අරුමේ ෆුර්සත් හොළුවාලන් නසෙ මිහාරු හමජිෆ එක්ගතුම් මේ දුවාලිග් තෙරේක කිතන් හාජෙන් ෆුරා ගොතත්ත අලගොන්න ෆුර්තුන් සවාල කිදෙන් මේ MTCC යා MSL මේ බහුගේ හිදමත ෆෙරිගේ හිදමත් දෙ ෆරායත්තක ආනේ ආම්මු ෆෙරීතක ආම්මු බස්තක බුරු නාරාව හෙදමට්ටක අයිතුරු බස්තක නෙරෙනිත නොනේ කිනතෝ ඒ ඉන්තිසම් තමයි දෝ හැමජේ ෆොන්නානේ දැන් මේ MSC එල්ලුම් මේ එයාලෙන්තක ඒ දුවහොග මේ ඔන්න බාර බොඩුකම්ගේ මොලමත් දුරාදා දීෆතෝ වනේ ඒකන්තත කිනතෝ අරුන් ෆර්තම සුවාල ඉෂාරා කොල්ලාෆ මේ බෙෆුන් ජවාබ් දෙන මට්ටක ෆර්සත් අරවාන මිහාර හජ්වරින්ගේ දතුරුත රේෆ මියොති මිමහොගේ ඒකාවීහුන් අන්නමහොගේ ෆහෙග්ගේ නියල එගොතුන් එම්මෙ ෆොරතම ෆොරම හමජේෆවානි ජයි ගෲප් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ගේ අඩ්ඩිය හතර හාජි මේ අන්න ආදිත්ත දුවහොගේ හෙඳුණු ගේ ෆ්ලයිටුන් මේ බේෆ්‍රොම් ෆොරා වඩා ගන්නවනි එගොතුන් හොළුමාලේ අදි මාලේගේ හොළුමාලේ ෆෙරි ටර්මිනල් අදි මාලේගේ බස් ටර්මිනල් එම්මෙහා හාජීන්න ආයිලාතකම් වඩා ගන්නවන් අල්මෙන් කණාලාෆ් මිය ගඩියකි ෆතිහු ෆස්ගඩි 30 අදි විලිමාලෙන් වඩා ගන්නවා බේෆලොන් ෆතිහු ෆස්ගඩි ෆනරය විලිමාලේ ෆෙරි ටර්මිනල් වඩා ගන්නමු ඒ හිසාබුන් ෆෙෂිගෙන් අල්මෙන් එයාපෝට් හිසාබ ඒ දතරුගේ ඉන්තිසාම්ත මිහාර කුරේෆ වනි දෙන් එකාවීහුන් ෆෙෂිගෙන් දෙන් තාව කුරේෆ මිය දොස්තක බදාර් ෆන්සවි සබ්බිස් හතාවිස් නවාවිස් 30 31 ජුලයි මහොග අධිහම එහෙම්මෙ ඔගස්ට් මහොග එකෙත් දෙන් හතරෙ ෆහෙ මේ දොස්තවග හාජින් ෆොරාගොත ෆොරවඩා ගන්නවා ගොත මිහාර ඉන්තිසාම් කුරේෆ මිවනි ඉරත් කර ආල්මෙන් මියදු නෝස් කොන්ෆරන්ස් නිම්මාදාෆ නෝස් වෙරින්න මිග වගුත්තක එක්ක මේ තෆ්සීල් තතිබේ ෆොන ආරවාන් mi bus operation abegotun kurevsuwada unja mehar algonbing ane mi operation mi gendani wakin haassa schedule deki terem wakin hama mi haassa operation ed den ane algonbing kuram genda regular bus taturtan hama miharon no sudun schedule ge terem kuram hama gendan kuriye gendan den mi hajjuring operation ki mulin wakin hama ebefun hunnane swaki haassa bus teke ebefun ge aila ge befun datur kura hunnane hama wakin haassa me bus teke ekan ane bus toge sunnane e diyunta haru kureifa yes hama mi egoto MTCC pesegato kuri ahar to ka hida mi fal kol tapatu mon gendani
Kuriarto kami vidi maling malia datu gora ka bak kiri tak haman desta then mi hulu malim bas ya pula tahama kuri ke jab ka terminal busy vi mal me terminal use to kora ekam mi fahar wal me mi kanta tahama je kuri ma mena gimeta hulu mal feri terminal dom mi hama datu tam hama desta ni then ek iturabs vidi mal ehme malmen yaha pad datu tak na na kuri ko salwa dannawa je almen waraboda mi beno be bi acha ji mi tibbe thane ingetele e location ingijia manwa fasiyawan misaka mi na ati do almenna mi har madhamadipati jumla vihi ajaji ne mi ulama de ki taturu ko en almenna war boda fasiyawe gendane taturu ta dawa mi emme bodu dachka aluguna mi fenda mi haj cooperation ke beflon bedwari ke taturu kora beflon e tinste ke tiri sable edu hojja am ka kana da fa korani bar staking ha mi airport mi taturu koran kam ha volume ulana kam me badani me ka dostu kanne me boda datu em normal ferry operation bus operation da channu wane aur me mi airport bus operation wakin dane wakin route ga mi ferry terminal nam baki operations mi ko ekdande MSCL ane nyanade operation team wani alon me hajj schedule ya pura mi bagu da me jalo alon me media team ya sakon ko wani me warawan to MSCL ga media team warawa ane social media to ko pura media te kangala e ronda hiwani edo pura passenger runners me malumat digane ane wafi kangat PSM news mihar maaliya gati vidalu vi hajjajena hasko ken lui fase gotta ken miwani hamaja safa den ekoluga jidda airport ga hajjajena hasko ken waki lui fase gotta ken hamaja safa nato ade war rangal suwale tikurebi hagigatuga mifaharu alonmen sarukarun mikama warab bodu iskame digen samalkame devwan almen sarkaru faratun emaseke korawamunge gendawan ekkamaka alun fahakollen beenuwani kuri ahartakavure ma kurin hajju mission ekulawa levigen hajju mission mi haftage ආදිත්ත දුහග එබේෆුණු වණී මිහාරු සෞදි අරබියාවේ වඩාගෙන ෆින්ගත් හජ්ජ මිෂන් නුන් රාජ්‍යයේ ෆොරින් මිනිස්ට්‍රියා සෞදි අරබියාගේ හොන්නවා රාජ්‍යයේ එම්බසියා ගුලිගෙන් මිහාරු හජ්ජ වෙරින් එකොලොග එබේෆුණුන ඉන්තිසාම්ත හමජස්සෙව මට්ටක කුරංජේ එම්හා මසෙක්කෙත්ත කරවම් මිගෙන්දවනි ඉරාත් කුරයා මාල්මෙන් උම්මීද් මි කුරණි ඒ හොරිහා ඉන්තිසාම්තකෙන් හමජෙහි අන්න ආදිත්ත දුහග හජ්ජ වෙරින් එකොල වඩා ගන්නවායරු චිද්දා එයාපෝටුන් e hajinna marhaba denno mattaka rajye sarkaru hajju mission onnane kama adihama ehemme mi fursatuga dannawalen beenumwe hajju mission irat kura mifahar mase korawani hama warab boda hajinna ge kantatta luifasehako gendew mattaka kumfunitakan edenje ehiterikan dinumasha adi kumfunita zimmadar kuru mattaka kuranje emmeha masekette kuru mattaka ebefron warab boda tayyaru ken ekola gossatibi adihama ehemme hajjuge kantattaka gule tafsili dirasay mige terein kurevigen daane gotaka tayyarwegen hajj mission ekulevigen e team mihar saudi arabia ga mase koramugen dawan den mi faharu rajya ane dehas hajj kota mi wane lebifa e kota ga ham ekkon mi fahar hajj deto alun men mi faharu hajjuge kantattawga geneswen emme bodu e badalaki saudi arabia mi faharu nimmaf miwati online portal legge terein nungataka hajjuge evves muamalate kumfunitaka ves ad sarkartaka ves nukurave gota midenne portal mihar hajjuge mawlumatta kumfunitakun alafuri gota balair sarkara warab bodu ummiden yagin kamen ebe mi dehas kota hama ekko beenun kurevene kama almenna adi koda duwaskole nagane ekko yagin ko sida adad final kollan ehennaves mihar kumfuntakun alafuri agreement taka hajweringa mawlumat taka data ya balayro hama warabboda alunmen eba ummid kurang kuri ahar takavura hama yaginum wes mifahar hajjada raitunga adadu irat kuriyam iturwagen dan ehen swal ebet
මිහාර මේ හජ්ජු මිෂන් එකොළ වඩන්නේ වේරුග මේ රාජ්‍යයක තිබි හජ්ජු ගුරුප්ත හොගේ මේ මසක්කත හොගොල බෙෆුන්නා මස්වරා කරේ මේ ෆරාත හොගේ ගුළුම් කිනතෝ තේ මේ ගුලිගේ මසක්කේ කුරුමුගේ කන්ත කිනතෝ මිහාර ඔතේ alun men gabolu korani hajju werinna hidume dinumaki eyye miga alun men maksada ka wanjen mihar mitanuga mitibbe emha beflunge wes masekkata kiyad sarkaruge visnumaki ei ekan kurumattaka emme muhimmu e hissadarege gotuga miot gab alun menna gabolu korweni hajja rayitum megenda kumfunita ehme ebeflunna ekko hama guligen alun men wara gina masekketake eba koreve ebeflunna dimawa datitavves hallu korumuga sarkaruge faratum ama saudi arabiyage kama gule farattaka mashara kogge miharwes bai kantata hallu korei fawan em wara rangala rayitunna khiduma for ko dinumattaka kumfuntaka ekko wara rangal gulume gam korei fa ekka marun gabul koran kantata hallu korei wa vidalme kunka masatake taam kom vidima alun kurin wes ishara kuri fadan online portal system ekge terein huriha masakkate kora gotam mifahar mikan tartib kurei fawatima commerce waraka ifahara portal lang access mumugaya adi malumat tang elumuga hama commerce warege datitake kumfunitaka dima bai kumfunitaka dima fe bahuri e kantatang hallu kurumuga saudi arabiyage kama gulun huri farattaka ekko masakkate korevigen bai kantatta hama hallu korevi adihama mihar mi portal ge terein kuranje emmeha masekketake kumfunitaka kurumattaka emmeha fursattake fahi koddei fawti e masekka wara barak kuriyateva itur suale nekkama wanama almen mi hisabu news conference nimmaluma mi gastu kurani ades effahar almen sarkaruge faratun mi fahar hajwerinna mi kantatta fahi kod devumattaka hasako rais ofihun mi korawa masekketta fahako adihama ehemme gulun huri ekeki muassasataka idaaratakun almenge hajinna rangalu khidumate for ko dinumattaka mi kora masekkata korawa masekkata huriha farayattaka wara boda shukure velamun alun wahakkolu almenge mi news conference nimmalani emmeha hajinna hajja raitun gendiumattaka tayyar wamunda group takun ebefulna livlavwa emme fahuge maulumat alumna hisaba genestinuga muhimmukan faha koramun ehem midennevi mi daturutan intizam korumuga malege bus terminal daani kiha befulunne kama vilimalen fora wada gannawani kiha befulunne kama adi hulumale ferry terminalum mi bus nizamuge terein alumna ekko daturu korawani kiha farate kan emme laswegen forumuge edduas kurin alunmenna hisaba genestevije kama wanama alunmen mi intizam korumuga warabboda lui fasehen daanative evahaka ishara kollamun horiha newswerin wadagen devvi kamattaka tibefonna warabboda shukru dannawalamun alunmenge mi news conference nimmalana wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh